Maqaan sifaan taarikuun jedhama. Kanaan amma isinii dhiyeessu qaalii waaqayyoodha. Maatewos boqonnaa afur lakkoofsa 1 ergasiis Yesuus seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Inni guyyaa 40 erga soomee booddee beela'e. Yommus isa qoruuf hin dhufe. Ati dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate dhagoonni buddeenatti akka jijjiiramaniif abboommitiin jedhe. Yesuus garuu deebisee caafata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan jiraachuu hin danda'u dubbii afaan waaqayyoo keessaan ba'uunis malee ittiin jedhe. Seexanni ammoo fittee guutuu mandara qulqullummaa irra dhaabee ati dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate kanarraa of darbadhu. Inni ergamoota isaa siif hin abbooma. Miilli kee dhagootatti akka hin buuneef isaan harka isaanii irratti si hin qabatu kan jedhu caafamee irratti hin jedhe. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomna. ስሜ ሳቁምላችሁ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። የጥቅስ ርዕስ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 7 እስከ 12። ከዚያም በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገሉን በስውር ጠርቶ ኮከብ የታየበትን ዘመን በእርሱ በጥንቃቄ ተረዳ። እነርሱንም ሰርዶ ሂዱ፣ ስለ ሕፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ አላቸው። እነርሱም የንጉሡን ትእዛዝ ሰምተው በምስራቅ ባገኙት ኮከብ እስከ ሕፃኑ መዳረሻ ጥቅስ ላይ ጥቅስ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ነገር ግን ተጨቃለ ለተረጭ ጨለማ አይሆንም። በመጀመሪያ ዘመን ይዘውላልና የንፍላሜትን ምድር አቀለለ። በኋለኛው ዘመን ግን በዮርዳኖስ ማዶ ባህር መንገድ ያለ የአሕዛብን ገሊላ ያከፍላል። በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃን አየ፣ አገር ለኖር ብርሃን ወጣች። ሕዝብን ጨምረሃልና ደስታንም አብዝተህላቸዋልና ሰዎች ምርኮ ሲካፈሉ ደስ ይላቸዋል። በፊትህ ደስ ይበላቸው።